I le soafa pa ia o le atua te mā, le alo ma le angang pa ia. Le ona malosi o malawa, o le alofa e whaavavau. Ono le pule au au le lalulangi i eile le atua na o ia. E a whio i me o malawa ma o le pulenga e whaongaina e tangata anuu, ma le Palemene o Samoa, i te tonu tua o in whaasino ina mai tu la fono le atua, o stofi pa ia tu whaasolo, tatu talo, lo mātua tua sisire se, mātua tu whaatangsia le ngang o le loto maulalo lau pule whaito tasi. Na i toifo lau whaunga mana i lunga o le nei Palemene. Tonu mai oe na i tonu ai a mātua whelafo la fo inga, mo le whaasisire ina o lo lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātua tamae o i le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le langi e pe o whaia le langi. Ia e fwoi mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau mle aso. Ia e wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E pe o i mātou fwoi o na mātou wha mangalo ina atu ie wanga lenga mai ia te mātou. Au a fwoi e teite ina i mātou ai wha o sosonga. A ie la vea ia te mātou ai leanga. Wae o malo mana mana. A toa mana vi inga e whaavau lava. Amene. Time. O te whasisilatu a amtari nei tau manga le whono au whetula whono. Te swafa man malo Jesu Keriso te whatalo whatua nei tai o fau, le pa ia o tātou mauta. O tātou le mafuta ma le whionga te matai Palemia o no sauninga alo ia, a le i tutino o whamsinonga le tai o nei. Whio mai lau whionga sui Palemia, ia o Kapeneta, ia, pia foi lau whionga le sui whomfitalai, pia lau whionga te tai le tuangai, pia foi te te whono ma sui ma malu uma o tātou Palemene, pa maa lor sui whomunuia, ma le langi ma maa. O tātou iei foi le toi aso ngā luenga o le nei vai aso, pa aftai le tua runa alofa ua tau manuia, aia tātou tau manga o le nei vai aso, pa maa lor le, pa toa, pa maa lor foi le unsai. E whatalo whatfo i whaururunga, tā ngā ruenga pa la tontu maoti o tātou malo, whaftai whamalu si mai, tā ea manuia i lo utou langi mamā. E wholta tununga, lo manuia si o tātou tunu atoa i on tūlanga whalangia. I lau silsila whafonga tāpo i mai, whatalo whatu lau Palemene nei tai o fau, mā lor so i fua manuia, mā lor le langi mamā, tāpo i maia, mana manuia. Lo fangia le tua la rwhaiwa o Palemene nei aso, manuia le usunga whono, manu te reina le tapo i mai o si o tātou o tino. Tui nātou pepa. Tasi, pepa le Palemene lua whelus fulfa, lua whelus fulima, numele sela o maleono, li poti whale tausanga le whale tupe le atina e o Samoa, mo le tausanga whale tupe lua whelus fultolu, lua whelus fulfa. Whalolo lo fiong. Ngā ruengo le aso, i loilongo li pote komiti wha Palemene ma tali al malo. Mo mua, pepa le Palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero valsu valu, li pote al komiti al vaenga tau le vafe aloai. I le pepa le Palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero fasu ma le lima. Li poti whale tausanga al pulenga o whailonga,
Kuspasi tau loa sa moa mo tau sang fal tupe. Lu oru tasi lu oru lua. Tasi pui tasi pe por Palemene lu oru fa lu oru lima numero suma lua. Tali al malo il pe por Palemene lu oru tolu. Lu oru fa numero valsu valu. Lua. Pe por Palemene lu oru tolu lu oru fa numero selau tolu su fitu. I poter komite il vaenga tau il va Faraile. Il pe por Palemene lu oru tolu lu oru fa numero 11 sumul fitu. Li poti fal tau sanga li mestea o Samoa, mol tau sanga fal tupe lua oru tolu. Lua puiputasi pe por Palemene lua oru fa, lua oru lima, numero lua sumul fa. Tali al malo il pe por Palemene lua oru tolu, lua oru fa, numero selau tolu sumul fitu. Tolu. Pe por Palemene lua oru tolu, lua oru fa, numero selau fa spulu. Li poti al komite il vaenga tau il va Faraile. Il pepa al Palemene lu oru tolu oru fa numero valsu male lua. Li poti fal tau sanga al tanga ruenga wa onga, ta longa manganu mol tau sanga fal tupe lu oru tolu. Tolu puiputasi, pepa al Palemene lu oru fa lu oru lima, numero fasu fitu, tali al malo, il pepa al Palemene lu oru tolu lu oru fa numero selau fas furu. Felaflafo inga fa awau, aso fono lo na lua. E tolpota o manga fono wau fai tula fono le fono nafi, o lo sao noa le fionga te tele tua ngai. Ia, o te tapa, ma falalo fionga, fa wau sao noa. Lo fionga i Fonotaga, tātou te awai fatasi, e tātou tāulanga na o sia wal tātou wata puia mo tātou mtaisiri langi. Te ina mai o mautanei a wā ngalo ngā fuafua mo le aso. Fatalo fatu foi sui Palemene mo kapineta ia a pe foi ma lima te mai tai fai pule o le tātou mautanei. A malo foi il tapo inga e la o malo sui tofia ia whapewhoi le tawhtolu o i tūtino whawhatau ngai o le tātou malo pa ia whasino i tapo inga sa moi on tūlanga whalupe e wāpa ia inga malatu tama whapewhoi le usonga tō muampu leo le salawhai ia ai mutuala vel tuu i le whanono ngā manua lau whai ngā runga pa ia le tua. Wa bena voi o na tātou whapai atu tāpua inga tātou usua malo tutuila ai whainga malo tutuila malua o pa ia whasino i le nofo mapu ia whapewhoi le pa ia wasua malvai whanua fo mai tulangi tu au malataua ia malau niun sai lua whapewhoi pa ia whatui o le motu to tol whalaula maupun mlo tele o pa ia toi o Samoa lo tapo ia o tātou whaiwai le tai a fau mutal tātou ngā luenga ila so na fielo e fiona al Fonotaga wa o baise famtalanga ele afuanga foi o fa tuonei fala por tonga tele le universite sa molto sanga fi sala vol fa e fa pe foi mal fala por tonga fa toa le malato mta faioi mate tu o whailonga tawaloa o tikeli e whae e tātou whanau e universite whapewhoi maisi a onga tāua e tutono lo lātou whatino ina le foi whamoe moe tai pe a onga telosia o mata au sili o isi a onga lo mawalunga tele le o ina
o lātou fo'i o nā le tua, lo alo ia fo'i e kare si e whafo. Lo whiunga le whangastalai, o le au o le tautalanga, o le maulunga whauau, o whailonga i Samonei. E whamoe lea i le whatino i ato toa o le ngā luenga al komit o le i tu tino leo le tātou malo e lātou te mata i tuina le mawalunga o polkalami o aonga. Ia e maisafo i le tūlanga o whaia aonga o whatinoina i a aonga. O te le o whapeatu la o lo maulalo tātou whailonga. E le ai wala na o ia tātou upu. O no lipoti le tātou te talanoaina. O le lipoti o ngā luenga, whatino. O le i tu tino na whatuina alo ia. E whaimo la tau tiute le mata i tuina o onga nei o lo whatino. O lo tutu mau i polkalame lo o inaia tātou whanau. Aga i atuai i le maua o whailonga. Mai taluai o mta upu whapene nei. E whalala solo i a le tāua e le tūtau tupe. A wapo lea lava le tau mwhai o le tātou universite. Ai a le lava se lene. Te tongi ai i a profesa e o mai whafo e mo e ono mo mia. Ma whaawa wai polkalame tawa o onga. O ina lesi whawhitau le whengai mai tātou. Ma le whapongai fwoi na e ono a fiai. Ma le maua lunga whailonga loa o ina i te tonu o le tātou atunu. E angai la se leni. O lo iei fwoi la la tau polkalame. E pe o na whaia universite umalalaki. O leo fwoi nātu o avanoa. Students yali imata maita ya onga isi atunu wale mawani universite e urfale iai ia no folole tato iai mfayon to wo mai ya onga ina Samoa onale onale ngatale ina atili to wai failonga mawatu Samonei ai atili mawai foi ia selenial universite. Ai le ngata lina, o le atili mawai o tupe maua tātou whaletani malo e no whai. O lona wenga, e te lele le au ngā e whalala solo i te tono le tātou te mauainga. O le una ia o le tūlanga ia maua lunga le au onga. E whatino e le tātou universite, whapefo i polkalame, tau wa o onga mta upsisiri. Sa au awai le lisi whaunga taluai o i malua. Ia mai o se nganga mita. O lo whalonga atu. E iai fwoi maisi mai isi o tu motu o lea o ngā whawhaiwhi au i malua. O se mea mtau kia le nā. O lona wenga. O lo atangi ai le fio mai o isi tonu le Pasifika. E ha onga i tātou wa onga mta upsisiri. Ai a fua no mai, ono el maulu lunga, o whailonga o i lātou o lo whaia o ngai. Lau whianga le whangawhita lai pei o le tūlanga whaile na e o lava i. A wala o lo whatino ai i a tātou wa o onga. Ia mapolkalame o lava i lalo i a onga primary po a ora tūlanga lua. O le manatu au tū leo te o man sauno ia i sui. E whale tonu lo lalo o ki a koa runga. O lona winga a whale tonu lo ia a onga amata. O ina e ono whale tonu ai. A wai koe siwa koe a kulka mai ki o makua. E le mwhai o nanga i luma. E iei whai mawala o lo whaonga neo le po. E tai pe o
so ta inga I tau social media lo whaonga. E ia tunu wala tau tau fia a lato whanau ele i o surono tau sanga e nea el Pacifica. Tua tapu ai le access o whanau i lalo I fol surono tau sanga e le social media ona e te lea o ngā lele lei a whanau o lo o mauai fo I la e le social media. Al social media lava lato o lesi lea vaenga tāua o ati na e o malo demokrasi. E mauai lea vanoe tanga te oma. E whaahali ai o lato finagalo sa loto. E lau whionga le whangafta lai pe o pau yo nai tū e tāua. Ai whai ule mori atu o whamalo. E ai lato lo o ngafa malnei ngā luenga tāua. Mo le whatu mawina po le whamau a lunga ina tu mau. O whailonga a I lato uma e o ina I tono tātou atinu le ngata I le universite. Ai whapea fo I maisi trades. Whapitoa e mo mia I le o nanga I tono le tātou atinu. Manuia le whona. Alo. Pau noa, pau tuanga hoi a lau whionga te le tuangai. Ia, me se lava e le ngata o le lipoti. Ia, le angai hoi luma o tātou mtanga luenga. Ia, malo whaftai. Ia, o lau whionga te whono, wa lea wa pe a satu atu la mnoa nafi te le tuangai e tu le mea. Me hoi sala ngā tātou mauta. Oi. Whaftai lau Ia, whionga. ma lie lau whionga te whono. Leo lo po marisa o fasala no lima. Ia. Tura mai lo whionga. La whaina lau whionga. Whaftai. O ni whaftai lau whionga le whongwhitalai. Ia, talu leo o umana sauno foi le whionga tai o neitu. Ia au manatu e ono le tau o te ro neili poti lau whionga. Mese lama tūlanga tau. Tato universite. Natu lea le leine watu fo I se mato fo I lango ma se tu alalo le poti. Ono le tau o tele o nei li poti o tu ina mai nota. Leo whionga I le whongwhitalai. I le tau o tele o tu langa nei o whae longa tau aloa. A tono o tele fo inisio sui o sau noa le tu langa le nei. Ai mai se lava tūlanga ia lei o mai o alum whanau le aonga mai le universite. Le ua o mai ma ala to whailonga po tu spasi fo le nei. A o whainga tahana maua ia ni ngā ruenga. Pe o tūlanga leo lo tūlai mai ma le whawhita uri leo lo tūlai mai nei. Ono le tele lava o ngā ruenga tele. E mo mia tele I skills ma o professional po I whaturuita. E mo I lava lao leo wa I o mai alo ma whanau ma lato tu spasi ne wa whaiuina ma universite. A sisi fo, o le tele o whailonga nei. Pea a toa loa I tu la e ao ina I alo ma whanau. O na whailea na tu ina tu I whanau fo ne wa whaiuina. Mantua le telo talo tupe o te langa I alum sa upuna nei. Sau no le fio mai la fio ngal mistawa o. Ma sani ma fa so I tono va pe ma o se va. Langa tau tele le polo kalame le lo so so ni mel malo Australia. Tato fa apprentice le meta skills. Mantua le afi se lau fituiva va su voltas. Se tasi fo io se sa ave presidente al maloteli o tu la mai around Reagan 10 million sa va peona ta pena ila na ia fo campaign na time mai fa ala wilo ai maloteli ina ia una ia lo fa na o maloteli e
E o le onga. Ina ia o ina skills ese. Na e leo le fata le tali o tupe maua mai le malo i masinta i tasi. Me yo benefits fo e maua mai le malo. Wa tasi lea tupe tele le malo tele. E whaaru le lau homeless fo ia mai la tō e le ngaru lue. A na le fata le tali lava le siaki le maua mai ma ulanga whapena. O le campaign la le president. Wo foi na tu so social malo Amerika. E o e a wina i tūlanga whamtata ese nei, a tu tongi. Tongi tai vai aso. Le ala nana leina te le si tianga o tangata e fia o e whengalu. Au le toi whakatali, vo le benefiti nei mo watu i masinta i tasi. E pe e tasi la le vaenga tā ua te whaftai ei i le tātou foi malo, ai mesel malo Australia. I le latu soswani le whaatino ai le, wha-apprentice le, wha-level le mele tupu. O lea o mānaia le level le iai. I lea o wina mua level mua lea o alo mwhanau. O wha-apprentice ia tunu ia. E umana. Nā o ina i potua onga al whaatingonga, o mtātānei. O na tui nātu leo le tu spasi. Pea whapeo leo wa au sia, e alo mo whanau. Le mana malama e whaatino ai i a mtata ese nei. O le sila le vo so. O le practical o taimi lea. O la whaatino loa. Le whaatino hina o le mtata lea. Saro le fio mai le fio ngan mista. Solution lea a mawhai o le whaatino. E o lau a tausanga. E whaaru se si lua se lau afe. Tato malo. Leanga e tau ana mai ni fale. E whaatino ai pa tata ese nei. E ala no whai atu ona o i aturu ia. O fale nei. E aua wa iei tamai tia aonga. A whai o le whakabuta. O le so ua mea. O le whai e tise o Palemene. E umana o atu isi vaenga e whapipi. A whai o le so ua mea whapipi. Ia o atu whai ele tise, ia o a umal tu songa waia. Pepa lea tupu pai e te telo whawhitau ni tonu si o tatu o fluma. Mu wani tele o whale foi o aina. I wale o tatu o vai o tele o whale. E to soale waia e o i tonu o tula fono. Ma ta i ala o ngā luenga nei. E i standard o ngā luenga. Io e i pai tu e i waia tonu na lor mele tele i whaia o lima vai o na o tatu o aina. Wa al me moni ai atila le sumu le waia lango le waia le vivi mu mena le no fai atu ta ua tele a fai ai tau fai o tatu malo e faalu sto se la wafe e mai ni fale pui fa po umana e o i alu mo fana a uma o na wina i tula fono mata ia ai ma fai o na wa fatino a uma fa pi ele vai Malia lo watu le vai se po kwama na lo fio ia lo ia fa ora vele mistao me tau el tise ia se me vi fasa ia sa no o lo usa no ia le di fai poleo o le kisale mo ia falo le tudo e fa maludo ko lo fio ngale di fai pole e o meanga o lo mo ke lo fale o pe o mafa mai lau sau i le pulenga. Ia le o se me fa penga vanga wengi o fa mau o ia ia nga ka mai lea. O fionga le fai puli. Tu le mai lau fionga suima? Lau fionga. O leo tala no atua o mea na o ngai sui le tau talat. O leo te nofo malai se de fati noi mea. Lau fionga te le so tala no la ma ota nei mea le fai le sau ngoanga fai puli. E tu le mai sta. La mangingo le sau ngoanga le fai puli. O ingei le mu fale. Va tu le fa fonga le tu man motone. O ngol le kise. O mere ka fa sau mai le sau ngoanga la o fionga. A fala u ke ko fo i Amerika. O langa mu fale o Amerika o le kise. O mangingo la ia. E do ingi samo. Tu le mai suima? Ia, lau fionga. O se whataita inga leo te whai atu.
Pio le tele o fale o tatu ai. E o tulala fai moli po fera vai sa fai moli o no la titi o tupe foi o le va tua i la to o ele po tu fa pitoa. Au ava tu ata ta foi e no le la titi o sele. Le la ato so male wai a ma tau le. I la lo stand o nga wenga ni. E ai pai pa fa pitoa. E tu e wai tu e fi wala le sumo e de pai pa. Ala se fe le wai. Sa le mo mi stand me le. Io e o foi la lo fionga fo talai le la o mangingo ku ia le song au mai o le mta upule o le mta fa yo ia ia le pc o ku ko le waya anga i fale a le waya inga i o fale ia nga e ia fai modi a inga o ma onga certify ia ko le pc e fa kingo nga nga a pe ngo vai lo mau ngai ila ko nga me nga o le yong i pai pai o ko ngo waya sa ngola ma e ko fa fo waya nga yo mau ka no fio lo fio. Salo ele o manino le minsta le telo fa lave tu la bai. Il tele o fa nga nga le si mali liu pa fo sia tu ulu mai po moli ma fo sia ele o mala mala le safety tanto fa nga lo o me o mai e tono le standard e pe fo le au fa pi o me be fa pena ida ia muri tai standard o ma fu anga lea ala la no fai atu e le fai ona su nga luenga halu ma fanau pare u mia ia la sene ne ka wa e seri fai lo skills a fai o lo skills o fai le tese palama por so wa mea you have to certify you have to become certified e paulo le mea e mo mea ya tunula e vai me wa certify lo winga wa e au sia le mala malama ma le experience e ma fai ona fa tino inga o la wala tal sanga tatu malo a mai ni fale se lua pe tolu e mai nei e uman fa pipi o vai halu mo fa na u le tau sang ko tu la fa pena a o ye fa lango bori o fa ngol swa vai fa pi ngo fale e da ia mala malama na ile na le a o do lo potu a o mai tu spas les experience halu mo fa e lo fio au halu meno talo trai o lo mata upu o te la au mai tau sanga uma ina ia manino malama halu mo fa da i le skia si le a o ngalo fa lo lava Ya, malo. After mo le sao fo le sui fa sala ang lima ia o te fa moi fo sui te len fa manatu mai ana launga ia tulanga me fa pe. Ia me se lava le a o ino alom fa nau molu manai. Ia ai fa ti e fo le o ngalu fa vai temi. Ah, ia le o mana ia le nganga o sao no sui malu mai fa sala ang lima. Ia tu le melo fo te telefono le o vai sao no ngal mota. After lo fiona il fontalai. Lea ua e si tia le viinga o le tua le nei tai au. Ua te tala foi fai toa le langi ma ua whaafonga i ova le tātou taulanga ua molia. Ia, sila mai e fonga alofa o le tātou mtai sili. Nei e taina pe i tātou le tofi le mua le nei maota. Mai se le angatu i tātou tiu te mawhaiwa ua wala uli e ni tātou. Le foi ua umon e pai ulu whanua pa ia o le tai au ma le aso. Pa ia whaale tala le leia wā au na tofi le tua lo nofo tāpuai. Ma wha no manu le tua. Ma tāpua ia o tātou whaiwa. Wā se manuia sa moa malonu manai. E mai se lava iona upu whai o malo. Pa ia o le tāpua inga o le tātou atinuu. Le mamalu le tātou malo. Whape foi le fionga le sui le fono sui tau fia. Tai le whamasnonga. Ia e whape foi le maua lunga o le tātou atinuu. Tu mua mapule tu au malataua inga le tai ma le waafonti sa moa o poto le nagata sa mo nei. E whapena foi tātou sa tua oi ia tuila manua. Lau fionga le Fonotaga e mamoli atu le whaftai tele. Ona o finangalo
whaalia I li poti e tolu. Sa tala noina e le fono au whai tula fono. E se le tāua o finangalo whaalia o sius fono umal Palemene sa sau noa I li poti nei e tolu. Oaia, a tala noa loa I vaenga tawa o onga o le pautu tolea. A le lei o na o ta wina alo ma whanau. Tangata nuu o malo e tupulu te mau a inga o no to mai maanga wa ese e lava ta pena ai mo le tali atu I mana ongo I so se vai panoa I te tono a inga o nuu e kale sia a maise o le wha au penaina o le tato malo I so se ala. Lau fionga te whongatalai e tu sai ma li poti o liu ai le to fa ma le boe I fina ngalo fa alia sui fono le nei maota e a fiai le pepa le Palemene nu bela lua tolu lua fa nu mela valu sfulma le valu le pepa le Palemene lua tolu lua fa nu mela se lau tolu sfulfitu ma le pepa le Palemene lua tolu lua fa nu mela se lau fa sfulu o fa mawina e to se fulu ma le tolu sui sa sau noa ma fa lia o lato fina ngalo e tu sai o nei li poti to se fulu fa nei il sui o pasale le anga le ana tutu lai nei tau nei e a fiai le fionga le tue ngai sui sfono ana maa numela mua sui sfono ana alofi numela lua sui sfono sa fata numela mua sui sfono sa lenga numela mua sui sfono faleata numela tolu sui sfono sa nganga numela lua sui sfono si umu sui sfono ale pata e tu pai lunga sui fono fale la taima sa matau, sui fono fale alili mua, vai baunga mua, fa se le leanga lua, le taitai le tua ngai, sui fono le pa, ia ma le sui fono lea o fa sa le leanga numele fa, lea na tu lei sa unoa le tau nei. Hei kawange o kou. Lau fianga le fonga le fono. E taluai ona o le tātou ngā luenga, e ao ona whanga solo. E manu fo il taimi, ai ao ona o tautala I leo te lenga, o fina ngalo ma manu fo il taimi, ao ona o tautala I leo te lenga fina ngalo o folosia, I le laloba fono e whātatau I li poti o tala noina. O whautuanga matua lalo I le mtanga luenga wa onga manganuu. Le Universitea o ao Samoa, le pulenga o whailonga matu spasita waloa Samoa. E whape foi lau fionga te whongtalai I se taimi ona foi tau tali lea o le fionga le ministawa onga manganuu I mata upu. E whita I tonu inisio mta upu ngala ngā e whaatau I pulenga ma le whaangai ngoinga o tūlanga taua o onga. E manatu foi o lo awai mai ofisa sili o pulenga mtanga luenga wa onga manganu. Le Universitea o au ma le pulenga whailonga matu spasi taua loa Samoa wa whaamawina manatu ma finangalo le fono mawalunga le atunu mo anga I luma o ngā luenga o ngā alwhanau. Lau fionga le whongatalai, e moni e le fōulu I tau, mātunga lunga wa folasia tanga luenga o ngā manganuu, le Universite, e whape fōi pulenga whailonga tau loa matu spasi. Ai o tui e tupea, e tala ina mai,
Ma tau longo fo e tupu e whatua tua. O tātou o taitai o lea tunu. E ao o nā mana ia. Ma manga whangafa I vaenga ia. Na ia solonga le lea ngā luenga tau wā tauina o whanau lalo waoa. Ai meise o le tātou andu. Mai le fau. Le tūlai mai o whawhita uli tono mtanga luenga a onga. A fua atu fo I paia inga wa tuana I atu. E o mai fo I nei whainga malo. O lea lava o le matafa iau I al malo. E nei ia tau mawhai e te poe. Ma whautu eina le mtanga luenga a onga. E nei ia mawhai e o na mawarunga lea o ina o alo ma whanau o le tātou atu nuu. Ai maise o le pūlenga o a onga o le universitea o ao ma whailonga tau loa. Lau whionga le whongtalai e pei ona tā ua mua o sui mamalu na whaalia whina ngalo o whautuanga mo le anga I luma. O longa fo I nei maota a meise sa moa I nei matunu I fafo. Le tua lalo whataitai sui fono sa launga mo le lei ma le whaale leia o le anga I luma o onga le atunu I le ofisa o onga. O le tātou mau, e le lei o nā o tauina tangata anu o se atunu. E tupu masolonga le lei le tamau a inga. O iai to mai, e tali atu ai I whaafati a tā mai o le olanga. E pei o le tangata o seifuanga. Lau fionga le fonga le fono. I le mtau po sala ngā e sui se fono. Mai sa nganga lua. E na manatu sa afsosa ni mai se tasi e sui se fono nei komiti. Ua fua whātatau ngā luenga po I lona whaperetania le key performance indicators. O ro whamauina le ripoti al komiti. Le whatala noina e le mtanga luenga o aonga, le Ministry of Education, Culture, e le tau whailo ngā luenga al komiti wha Palemene. Ua masani e tātou. E a ami ma whatatana noa CEO. Le management ma whangasolonga ngā luenga. O fisa mtanga luenga al tātou malo. Ia awa le talanoina o mta upu e whapefoi ia tūlanga al whaangaina o le tala o tupe. Lau whianga le whanga le whono. O lo whamauina e le tūlau e fast food lua ma le tūlau e fast food tolu o le lipoti whale tausanga. I le tausanga whale tupe lua o tolu o mtanga luenga o onga manga nuu. I le ao te lenga o ngā luenga whaatino e pēna ilo le nei komiti. E pēna nafsosa ni mai elsu i sfono le nei komiti le ana maalua. O fuafuanga mga luenga e le ausia e le mtanga luenga e whaauau e le isi tausanga whale tupe. Ma o lo manino atu fo I le ripoti al komiti. Lau whionga te whongtalai o accounts al mtanga luenga I ana tupe maua ma tupe whaalu. Wa o te le atu. Ai o le atoanga o ia vaenga uma I whanga ingoinga o tupe. O lo whamauina le Public Accounts Report mo le tausanga whale tupe lua olu tolu. O le ailo ioina se tasi o komiti wha Palemene e pei o na masani ai. Lau whionga te whonga whono I saini al komiti e pei o na la ngā mai e sui whono mai vai maunga mua. Pei o na mai tauina o isi li poti e lua nei komiti o lo saini uma. A o isi li poti o lo mafuri ai le saini al nei komiti. The majority se vanga na e nisi o sui whono sa tuatuangia e le whamauina. Ia, lau whionga te whongatalai e pei lava o na pi ia matu. Tu leinga msaunoanga sui mamalu na la ngā I li poti. Ua whamauina mo ngā luenga matiute tau whautua nei komiti wha Palemene. Mo le lumana I e whautua ele pūlenga whatonu. Mo le toile nganga whaftai lo fisasilia pūlenga o le mtanga luenga wa onga manganu. Le pule silia le universitea wa Samoa. Ma le pule silia pūlenga o whaelonga o tusipasi tau aloa maalonga. Lato ngā luenga. Pa malosi o tau tiute mawhaiwa. E le lei o tau whawhailele a tātou whanau ia onga.
Ma le leitu inatu le o nanga tau a onga iso o se mana onga mo tangata anu o Samoa e manuia il tato atu. Lau whianga whongatalai, whaftai mo le awanoa e wha malulua tfo i il tato Palemene. A maise sui fono. A whai fo le asa o tau sirsila. Si i fo le leo le te fono pe ma walunga fo i se te bi o tau masani al te malo ale o le anganga lava ia. Nei e tato ngā lue whatasi. Ia awali numalai manuia. O mtanga luenga maise komiti wha Palemene. Wa tofia e tato te ngalu lue ai. Ia awali tau tuina o Samoa mo le tato malo. E soifo ia mai manuia whaftai. Alo, tano e lau whionga te te whono. Ia, whaftai o le whiua. Mautinoa, ia leu whamawina le whautuanga ma. Saunuanga le. Pa ia o mauta, ia o te loa, ia o leu whatau ira, ia le whiua awe whautuanga. E matanga ruenga e tolu. Ia au alapa le whamawina mule ngai luma. Wanga nau e se si mea lau whionga suyo sanga ngalua leu whama. Saunuanga te whono whamawina me uma. Ia rau whianga le whangwhetalai, whaftai mo la wanoa. E whamawina foi whaftai for sanga matang o fie. Ale sunga le taitai whono komiti lea. Mai tātou te ioe ma amene. E ese le tāua o le tāupu lea o tanga ruenga o aonga malana. Fatu a inga tausi o le lumanai lea o Samoa. Le i paua le mea lea sa uto e tamwhai atua i lea sona nafi. O lea e ta umai le li poti lea. O le matua mo mea i matanga ruenga o aonga se fiso soani. Whapewhea nei loa. Si sila whela o whianga le whanga whetalai. Le tele i o mea le whaina whakino. Le ala le sa utam whai atu ai. E le whapea turi au pua ona o sesi tūlanga. A le tiu tele nā tātou le Palemene. Tātou te awe le fisosoani matanga ruenga, mo le whaale le ia tiri o alatou ngā ruenga whai. E iei matanga ruenga, tulou, lai whaafonga mai le fo i sira fia e le mato komiti. Mato maua, pe e teu ma whale alatou li poti au mai, ua ausia. Ai atu i atu fesiri, e le wha maoni. Poka ramelo mai, te whaafitai lava le matanga ruenga. I le poresiri ma le matanga ruenga. Ua tau sao mai lava, mea na mawhaina whaatino, ma mea le mawhaina whaatino. O le popolenga lalo usui, a whaila e tāua ia tātou wa onga. O le ala le whainga a le Palemene, e tari atu ai whaafita auri e whia ngai matanga ruenga wa onga. Le ala le winga na la ufesiri, a whapea o iei se si whainga i whai ai ia, o lava ia lea, la fo atu le whaatutuanga. Wa leo te vai atu, e o foi lai, ia lato whautuanga o recommendations ia na umai. E le ia ma se mea, e address ai issues ia mai i. Le se mea, le swa mea sa ulanga. Matauria foi le whainga o mene o tupe o pati na matanga ruenga. Ia naisi le fia umai le mauta nei. E fua tupe wha matu umai, i lunga o activities po ngā ruenga i whaatino. Ia, le lalo fesiri ai. I le tāua le mea le lau fionga. Le lau ai tula iai. O whela iai umatupe sa whaanganga mo mea ia. A le teli na le whaatino. Ia, e le tulanga na. E lo sesi atulanga. Ai, walava ia lea. Ta tia i whapea. Ai tāru sia lai whaafonga mai le mtanga ruenga. Lau fionga le mikstar. Mo mea mtanga ruenga wa onga se feso soani. Pauarea. Whaau matuai sau whaamtalanga. Ia more atu whaaftaitele lau whainga ruenga mtanga ruenga. Pa pe foi to mai tai professor vice chancellor fa ia onga malau whainga ruenga university ia ai fa pito onga fa tai el suinei e fa ia onga foi mo pule a onga ia le mato tu malo I madie a fenga matuanai ia manu teleina le tato fono ia e sa ora no sui malu ia al tutea ia fa Palemene ia le utal noina ia le fo ave sa no manino te fono o leo whamawina. Ia o mea na, ia o mea tā pena e le mtanga ruenga ma tūlanga uma. Ia o tātou ia o tūlanga whawhautuanga, a le whatinonga, ia o le whawhonga le mtanga ruenga. Le winga tonu nai le mwhaina auri lia uma le Palemene, vai leina tusa uma o lipoti. Pawar mea tātou talno ina. Ia ma ave whautuanga, ai whatino le mtanga ruenga. Ia o le tūlanga nai whamanino tua sui mamalu.
Ia se tulai mai wa suite te fono lea. Na o fionga le fong fitalai. Ele te whalua ina le tali al komiti. O umo na tuatu le tali al komiti. Ia mao le tali alna, pe ia le saungoa, marenga ngā whalua. Alo. Ia, lo fionga minsta. Le avanoa nei, pia te pia saunua iai whaalau te tele. Ia alo iai mtanga ruenga lo whatino ina. Aua fionga le fonga le fono. Au mai ia le tatalo na tatala i le whai tutoa o le whale fono e whai mata tatalo nei tae au. O umafoina e pae lango le tapua i ngā Samoa. O te whaaloalo ma o whaatulou fo iai. Ai nao na o wafea nea e whaingatare ma o talea. Tulou, whaatalo whaatulau a fionga e whonga whetalai ma le mamalu o le Palemene nei. Le Palemene a Samoa o loo a whio ai tupu ma e ai tama ma ainga. Ai a le whaafale upolunga o to uli o le atunu. Wow, whia i whale whono nei. O te whaatalofa whaatulou atu fo i taitai whono o le whono whaatonu. Ai maise o lana usu ngā whono. Ia, e ui o loo tāpua i mai le lai tū le whonga. Le fionga le whaamasino sili ma li i matamaitai o le whaamasinonga. Le anga i le mawhai o na ave e sea mai le tāwhatolu whaaftau ngai o le malo Samoa. O te whia amata i se whaupunga mai le malo tele o Saina. Whai mai se tala whaupunga mai le atunu lea. O le mele mafuaina te le vasa ma lo loto le sami. Na te le te ena se vaitafe. The reason why the ocean is deep and vast, it rejects no river. Laua fionga le whono whetalai. O le tau whaafaali ma le utanga lo loto. Ua o pēle mauta nei ona o le matanga luenga o a onga. Universite a o Samoa. Whailonga matus pasi tau aloa. O lea, ua lafo iai le tau wha ma le whautautanga al tātou Fonotaga. Ai le i whaalu loa se whamatalanga e mo moli le anganga whaaftai. Whai ea umasui o le matanga luenga tus pasi tau aloa ma whailonga. Le universite o tātou atu nuu, matanga luenga o a onga, e mo moli le whaaftai tele ma le whaamalo. Mo mona uafe atu i laua fionga le taitai whono le komiti, i la autou ngā luenga whita, ma la autou suenga tā ua, o mafu ai le nei tae au wa ae. Ai a whina ngalo usu ngā whono, o nisi vaenga e le i a fia i le lato suenga le komiti. A ua mapu e mai ma ua maua aini manatu le lei ma le ao ngā, e mati ai le afa loloa, o matanga luenga ngai tolu al tātou mālo. Laua fionga le whonga whetalai. O a onga, o matawhai ioi a tangata uma. Lea lava o a matatu nei maota. Ua sau noa ma whetalai, lo tātou maota whono, e a mai le oa ma a mai le auro tāua, e wha ma ti e ai le matanga luenga, a wā o lo tātou sao lea. O li ma fai pule ta mai tai, o whaafea ngainga, o mātua, o le ave pasi ma le fai whaatoanga, o le whaatau o loa, o le fai awala ma le palama fai vai, e iai lo lato sao tāua i mea taua onga. O le au amata i le SQA, o le whaatou whala inga le komiti, sa latou whautua ina ai, ina ia amana ia tātou tus pasi ma whailonga, i isi atu nu o lalolangi. Aua fionga le whonga whetalai, i le taimil nei, o loo amana ia. Pei tai, e iei vaenga e tatau,
I vaenga whaitūlangi e tatau ona ausia ona matua mana o pia lea o le mafuanga nā. Ai le itu hui nātu se whailonga e ngā lulu e lava le SQA ma le universite e wha au ili ma ia matu inoa ua tau nuu tau nuunga. O loo tātou whaipaanga fo ima le universite mai Fiti, New Zealand, ma Australia. O lea lava e whailinga luenga lea. Peitai, lau a fionga. A whapete alu atu ma loo whailonga loo ia. O te alu atu i New Zealand. E tatau ana i eisina kos o te kongeki ai i to tonu o ngā luenga. A o le amana ia i o whailonga. E amana ia lava. E le lava enga o le tūrangi. Ia, nābo i e to tonu o le ripoti le tali atu o le malo i vaenga tā ua ia. O te whaftai foi. I le telo fina ngalo nā mana ia i le ngā luenga lea. Lau e fionga le whanga whetalai. E sao le le fina ngalo lea. O whailonga maua e tatauna a mata atu i lalo i a onga maulalo. O le ngā luenga whaitele le nā. Wa o le whailonga le si tia i lunga. Ai o ngā luenga na a mata atu i lalo. Lau e fionga. O loo iei whainga whaavae ale tātou SQA. Ia le ngata i amana ia i whafo. A o to tonu au tātou atunu le nā whea i whina ngalo. Le skia le mana o mia. O le whaateta inga. A whape e whaise tau a whonga mo se ngā luenga. E pau le tangata e o mai luma o le vaenga le whaia tau a whonga. O le tangata le pule le company o le konkalate. O ia nā le sau whaaliali mai lona whailonga mauna to mai mānaia ma ofa tuel ngā luenga. Na luatu lo le itua. Su e ifo nai tangata fo ia ta mai tō latou nuu po o tangata e masani ai. O mai lea whaile ngā luenga. Ia, nā alu lea whai tilo ngā luenga lai upol alu savai. A lea ngawha ma tangata ia. Tangata ile ia ini tu spasi aloa ia. E whaatau nuu ai ngā luenga. Masalo, e le o lesi vaenga lea lea whaina ai. A o lewa ngā lulua le SQA. Ia whape nā fo i ona tāu, a whai e tāua ia tu nuu mamao. E ta tau fo i ana tāua i tu tono o tātou atu nuu. Pei lava ona whaalongolongo atu fo i. Ia o sao noa nisi sui, le tāua o le mea lea, o le iai o le skill i o tātou tangata. E whai ai a tātou ngā luenga. Lau a whionga le whangwhetalai. O whai a onga. O le mata upu lava lea, le fo isa no ia sui ma malu le nei fono. It's a global issue. Pei tai, e le ono foa il mata ngā luenga. O le lava e tiro, i vaenga e tatau o na fo i ai nei whaafitauli. Lau a whionga le whangwhetalai. E to o valu isi whai a onga le sa fo whai tonu i motal nei. Tasil na awala, wo e se i whai a onga, wo le ngata o whai whi au, ia onga kolisi whawhaiwhi au, o vaenga i to tonu o le tātou atu nuu. Ia, ai mai se fol tātou ma o ta whono. O nis whai a onga, e le o i ngā luenga whaawai taimi. Ai taruai wa uti tangata o a inga, o le ini se tau sia mātua. O whaamawai ai whai a onga, ai o e whaile tau tua i tono whatu a inga. Ia, pei o lesi nai tū, ai o le nganga maua lunga le matanga luenga, o loo fia maua lava ni whai a onga. O le sa talo sanga ma mo mia i le fautuanga al komiti. Le toi whaafai a onga ina o tangata ia o retire. Mo le taimi nei lau a fionga le whangwhitalai ma le mamalo le tātou sunga whono o lea lava e whaonga le taimi nei peita. E iai inga e tatauna a maile pepa mai ia mamaua le maalosi a to toa ina ia whai maalosi fo le ngā luenga e au noa ma le whaale tonu. E le wha umaina le anganga whaaftai fono whaawai. E fastful wha fono whaawai i to tono le tātou atu nuu. O loo lango e to tongi pili a onga. E ui a o nisi e tongi a tōre se lau pasene, 5% ia po nai pasene fo if sosoani mātua. Ua
Sa fai fo le fsota inga le universite ma le matanga luenga wa onga. Ina ia au mai le universite fa mau maunga. O le a se tā ua o le sao o fono wha vai I alo ma whanau. Ia, e iei nisi alo ma whanau ua matua I le ia. Lau a whionga le whangwhetalai, au te le maa fo I tau atu. E iei fo I nisi alo ma whanau, to tongi e fono wha vai ala tau a onga, a le matua le anga o le tau unga. Pe e tilo wha pēnā I le pālengi o mea. O nisi fo I ua wha lolo ai si vaenga lea, ua mānei asi mea lea, ngofo ama. Peitai, wa le tino ua I fo I tamaiti a onga, e whaila la tau mata whai oi pe ona iai. Lau whionga whangwhetalai, e oi tūna peitai, e le avel nai tū mānganga e whaamau e lalo ai le loto, ai whi nau pea tātou ngā lulue. O lau fo I le tatalo I fono whaavae, ia au mai pea lo tau au. Ai o lo iai fo I le nganga e tatau fo ina tātou fisilingia, lau e whionga I le pulisili o le universite, ina ia mana ia fo I tātou I whaai longa ma I ungo su e ngā alo ma whanau o lea o lo o alu ai tupe al tātou mālo. E le umare nganga whaaftai le tū. Sa au mai e le komiti le nganga lea ia tāu fia ona toe whaisi o su e ngā alo ma whanau e le universite I talau a inga ma ngafa. Lau e whionga whangstalai o lea ua amana ia le universite ma ua sui lea la fua ia e whaasanga ia le taumua o le tāpenanga wa onga mo le ngangana sa moa. Mo tatongi o whaia onga. I le lipoti lea, e taunu le lipoti lea a ona luma mai ia lena o soe le tatongi a le malo o vaenga ia o mea lava tau le malo ma le pisa si e whaia I tatongi o whaia onga peitai. Lau e whionga whetalai, o lea fwoi e le wha ma ite al matanga luenga a onga. E ave whaia onga e kolengi mai le universite, a iu ma maua le tuspasi, tasi nā wanoa e si ia I lunga le tatongi. I a onga whaataitai, o lea fwoi wa umana momoli atu e le tatou malo, e onos furu pasene le mai le tupe le OTT, e avatu I le a onga, e fisosoani e totongi e alatou whaia onga, a le fast furu pasene, o le tupe le avatu, e fisosoani, e whaatino e ngā luenga a oa onga. O le ngā luenga tatou komiti o a onga, ia, lau a whionga whamatalai e le tau whamatalai na le tū, o le komiti o a onga ia, o la tau ia, o sui o le komiti o a onga, ma le pule a onga, a iei a la tau mata whaioi ese, e ta tauna sila fia le lei. Ma o lo iei fo le nganga I le matanga luenga, e toe tā pena, ma toe ti mata le upenga, I le ngā luenga wha komiti o a onga. I la tau mata whaioi, wha si o manga, ina ia iei fo I le tūlanga aloa ia le lei, I vaenga leo a onga. Sa iei le fsiringia fo ia le komiti, ina ia tū maupea le nganga leo le tau mafa o whanau I tau mafa soifua maloloina. Mai ole nei foi maota lau te manatua I teimi o lau te whaia onga foi. Na wha ma ete atu ai se asi a singa, ma se komiti na o atu I tua, ina ia tau mafa, ma wha tau mafa soifua maloloina le lei I to tonu a onga. Ma lau a whionga whunga whetalai, o le matafa I oi tele foi lea al matanga luenga, o longo puia lii pea ia le a inga komiti mwhaia onga, tautua nā mā lātou le soifua malolo ina o alo mo whanau o si o tātou atu nuu. Ia, lau a whionga whunga whetalai. O le mata upu pe o na sauno i ese tasi sui I le vaenga te tau le science-tology. O le science-tology, I lau whaitau atu iei, o lolo lātou talitonunga. E talitonu mea o le science, len kako uma kako onga le science. E whawhena maua le lanu mua le fungala au. E maua mai le light. E whawhena maua le tamaititi. E maua mai na ua whai a inga le female ma le male. That's science. But I tātou talitonunga whakeu siano, o mea uma, o mea na whai e le atua. I le Scientology la, e le se la tau manatu whapea,
e le aise atua paua e tali tonu ala tolu mea lea. Ai o kulupu o whaia onga, ua ofa mai al vaenga lea, lea wanoe o atu ai Amerika, e whaia training, tasi ane mea lena maa fwena o le methodology, ngā o le awala e aoa o ai ia tamaiti a onga. O le tangata lea na ia amataina mea lea, sa whaia onga mua moi Amerika Samoa. Uman whaia onga i Amerika Samoa, whaia onga i Tonga. O ila na ia maua i le spili wha Pasifika. Ma ia iloa ai le toi ngā metotia e au ngai tamaiti Pasifika. Lea whaila ua maua i lea wanoa o tātou tangata Samoa, whaia onga. E o atu i Amerika. E soani e la tau e whaatupe malanga, whaatupe training, ia ma toi fhoi mai nei. Ia nau mai leo ia whaia onga, whaile la tau training, i isi whaia onga. Lau whionga whangawhetalai, o le popo lenga le iai, ia ona whaape iei se belief o se tali tō nunga o wha Scientology, i nei te ua whaina e lo tātou ato nu. Mai lau a whionga, e o mai tātou paia inga, ua levana i nei Samoa, i le tātou atu nuu ma le ofiso a onga. Le feso soani fo i a sia vaenga o loo whaawau pea e o mai taimi nei. Ia, pei ona isi na vaenga o lea ua o maua. Ai le ma whaina ngalo ia te au, le tā ua ma le loloto le oa ma le tamau a inga. Lea na tufa mai nei. Whaafitai. E sa o alo o manatu. O le a o onga, o le matawha i oia tangata uma. O lo iai fo le nganga le i le matanga luenga wa onga. E tu watu i tua i tātou pūlenga i a li i mawhai pūle, whai whi au, o i lava tangata i tua, e mawhainga whai eise study center, homework center, e fe so soani i ngā luenga o whai a onga. O lo o ngā lulu e fo i whai a onga ma le matanga luenga, e sa ili nisi au wala fau, ina ua vai atu lava, e leo a ngai i lunga, whae o longa ma taua longa o tātou along whanau. O ese nei taimi, tau whionga whatalai, ese taimi in tātou a ongai, ese taimi nei. Tātou ia pau almega a onga sai, ei tasile api mal mau kofu mi a e kui kalanga o whai a onga. Taimi nei, o leilo, omi telefon, tele mau mea, o le mau whai, o fiu whai a onga. A ole tōm tā whai ioia mātua, ia, o le una e mai o alo mo whanau i a onga. E sa o lava le whaupunga, so se atu nuu e a onga ma po poto on tangata, o le atu nuu ngā sili na whai ngō fie, lona tamau aina. Lau o whionga fufutalai, o te manatu, i o le a whaamuta mai i whaamutalanga. A whapea iei se saunoanga ua le mawhaina ma watu stali, ia e whaamalulu atu. O lea ua whaamawina i lalo o fisa, ina ia tali, ia mamua, fo i seisi whaamalosi au, ia mo le anga i lumo le matanga luenga a onga. Alo, nganga whaafitai. Tau noe lau whionga mista. Ia o te rei lopo le asisi vai pano le o tari manino le whionga mista. Ua tari ia lau lau te tele. Ia e whaamalina i mua tō whina ngaro. Ia, le whaamanao se. Tā ua tele ia saunoanga mista ma te fono sa le whaare la vei. A tasi al me tā ua le sa ofisilingia. Te loa e osilifia al mista. Le me tā ua le na usilia le meo literacy rate. Le asana o le albe le tupu, o le lava o resources e watu e whatino le mta upule. Langa o mea le tau tua mua fule le kau kilo, ipe a kau kilo sa mua wha solo mai loi lalo mea. Ia pia pao na si lau whionga whaftai mole, wha mango isi mta upu. Ia, malie lau whionga mista, ia mea furenga o kau kahau fia kore visiria, ala sui o whale atanga, o le kakul kakai malolo. O le aso nei, o le tatu aso e pupu, o le tatu aso nei. O leo tatu malolonga taiao, o babe mal tatu malolonga. O na tatu te babe manava, i le aso nei suma lua. O le ala na, me lea, ia, maria lau whionga mistasi tatu, tariu mal tatu malolonga, ia o na tali leo le, si le suma maru, mai whale atanu mantol, whatati ese ngalwe ngal fono wao, mo le malolonga o taiao.